One of the things that they be me bra penye kachre me Collins Bonsu Purpose Discovery Foundation PDF counselor Osikojo impact before income. Impact before income. Mawuso mram fasuo sikane beba. Mawuso emram fasuo ma afofro oman na sikana ankasa beba. Impact before income. Wone ya no mu pesi kantem ansa na omaye bibi no sa nkrofo no mu nche. Nemom ulivi what we call legacy. The betimia kai the impact. Yeda so kai Jesus Christ. Yeda so kai Muhammad. Yeda so kai Kwame Nkrumah. Yeda so kai Martin Luther King. Yeda so kai Lucky Dube. Yeda so kai mpanyifo akese. Why? Because it was impact. Omo ba wiase ma no. Yenya omo so mfaso. Enti areho aba. Nanso de meda Nyankopon ase se o che Charles Kojo Fosu Daddy Lumba. Senka wanye impact na behame se dia esu ni mfaso ni etwatwene nanso dia ni bi wo ho a enyini ye na etimi ateso aba enti saa nipa no so okompo a odinachi ejaye. That is how life is. And until na mesori anopa, I want to pour all myself me de me ho toto from ye adwuma se mini ha dachi bino minim se I left. I want to leave an impact. Me pese ebedru bem ni aka se Kojo Jantuah time no TV asim ha no. Okuma magana timi sisai. Me pese ebedru be bi a meda fom no. Na ka se Kojo Jantuah ne do ano wo magana no fa NDC and people ho. Se enya obeko be make sure say Ghana. I want to leave that impact. It's not about money. Sebi. Right now, I'm leaving the money and the impact. To see America say yes, Sikau, say yam faso, Nina no, ye bi. But it don't maybe na near Shasadi and National. Na din dear, I a combedo dear, Annie. I don't know, make out students in me say there was a timer. Garini Shitwa saying na me ribi. Because I wanted to be independent. I get to say, I'm intimate, Fabi Mamiu. But me drew baby Bessie Kenya and me case min coffee. Me why ye dear me pesame. And to say a commodity you, say ye dear you, I will survive. Into a biako if you know. Na me ti campus, na me nam focus FM, na me ye radio, na me nam hakakra, na me report it, na kom kakra, na me tra de kakra. Na me jisika ketwa kakra na me guso kakra edrume bi radio stations bi wo ho a na me kwa adwuma no se o sori anopa na wutie me a obeka se etua me ka enso kra na me na de me sika mom e radio station bi wo ho a morning show na me ye na me boka chain morning show no bo so me kra be so kra ye ntua wo ka. But I was working because anytime bia na minya microphone no de na me kase ma adwin me say enye say ya e bedru ba bi no nipa beba be hwehwe me enti meyire me ho aye adwuma ni ye say de be ya me free ho a obehu se na na Jantuah free ho Nhyira FM radio station do na me pese me ye nyoma me free ho abehu se ga baba. That is me. That is my orientation. But bia me will be I want to leave that legacy. So we feel like Nana Jantuah ha. That's the legacy. So I'm joining the trimity. Me know be motivated by money. She can't there and motivate me to work. It's about the impact. Dear me ye obianya som faso. Dear me ye etimia ma aban atena se said the beya nyoma besesa. Dear me ye ebetimia boama or many nyina enya som faso. This is my orientation, not money. Sabi sika yaba tu yehu. Yamia ya dom. Emre na ekomodimi no. Se ekomodimi. Yamia ya dom. Emre bia na minya se kra na meka se manyini ena ye twetwa me nyoma bebra mindi ma kono de kra mindi because ye twetwa me nyoma bebri. So what is life? Impact. Charles Kojo Fosu, he left an impact. 60 years, over 40 years. Impact. Wa me ani age. Wa ye baby. Sometimes me say me tu sala 960 plus.
fa so metu salawu bible man so yenka no de kan say de onyini ye but onyini but nkete no no yada so bo David is for part other former usumra fa so osu ni fa so ye useless baby I want no say fa so ma so you are wasting your time. I tell me, oh, mommy, me catch him say, me sorry, I no pa from 6 p.m. Pe, no man shall see us, and then dear na me ye bua nipa, and then me soon for so many bar, and my nipa. So me so a man for so dana, my Lucy. Nhyira fan. And then I'm there count you. If you say, so young couple said, Dano, obebu ya ten, said ye new city, and ya. Enye obi nyuma ne de bebu mi maten enye wu nyuma ne de bebu maten eye me nyuma ene de bebu maten. It is about impact before income dwene hu biem enye bibia na yesika me se na no bi na me de me sika ye no se me mfa me sika anya de me ye no na no bi na me twe fa me bu no se me ntwe mfa me bu. Not because of that, because at that time when I me ye adwuma no, at that time obi anso na monitor me nim say me won fra memoa me mfa ho me ye adwuma no pepepe say e comedy mio say me wo sika o say me ni sika o me ba be ye adwuma. Why? Because Jesus Christ say ade achi me esese me ye adwuma. Impact. What's your relevance? What is your relevance? Yesu twam ohu dia bi dia no hu ya no hu se dia ne mfaso bi ani so e na odumi dia no eya ne afa ne se dia ye mu bi bebre wo ho a mo nam so mfaso bi ani musunti etore bi e wo se mo kontina mo kwa yen kai mo on se ye onkofo bi wo ho a owu no kwa ye a yen kai ne biem but ye wo bi wo ho a se owu kotoa bu mpo a se wanche mpo a the bia ye kaino. It's about impact, legacy. Impact. Jesus Christ ko nipa 12 pe no training omu 12. Prophet Muhammad eko nipa se no training kakra bi. But then Muslimi ekosoro, Christian ekosoro because of the impact, legacy. Se wo obi anya asomfaso. Say obi ntimi ankasa wona so me nsa edi me dru ha we usuni mfaso baby awuti nipa se ne betimi akase enamusunti na mitimi ye bibi nipa enye papa we ya enye maami we ya impact before income. And that is why people don't understand. Impact before income. Impact. Mawuso mra faso. Mawuso emra faso. Anse ne yebo nyum over 200 plus music eno ye emma ye nije ye emme di asa. Ne nyum no entwemu da. Ye bebo till that till entwemu da because oy legend. It's about impact. It's about impact, legacy. And into na ninyu ni bi osema munso ma mo amaka no. So wonim de wa ba ya, wo ye fulfill that. O kwa wunsro. Because wonim say wo de wachi eja. Eya me ensia nyoma kakra. Into na de bia me catch say abrafom. Brafom because na no me kenkan Isaiah chapter 10. Echre wo no me catch rew. Chapter 10 there no ka chapter 10 verse 9 o say ye nso ni anwea e de nko a na say ye ahantan ye ti asimpo ye honam pro o ke bi ti ase ne o chena no awu e bi say yare bi wo kra doctor on timi kra nsa wa sa bon sheda o say ade we de nye doctor yare 11 no Sirach chapter 10 verse 11 o say nipa wu a enyoma miensa pe ena ye ne dia Anwansna yani mumwa ai
ɛna sonso no ɛna ɛyɛ ne dia nneɛma mmiɛnsa yi. So when a person dies, all he then possesses is worms, flies, and maggots. Nneɛma mmiɛnsa pɛ. Minimum impact is important. Nti Lumba ɛbɛyɛ me ya na no. Ɛnhyɛ da meduru level a owó nhyɛ da nyɛ me ho biem. Sometimes you have to analyze yourself and know the reason why. What you say? So we do level be a owó nyɛ problem biem. It's supposed to be an added rest. Legacy. Wana nyame adom wo mu nam yeso ye mu bi so a ometimi aduru baabi no. Minim se mini hampo a that legacy will live on. Wo de otimu den faso bia ni so. Why say unkwa na wojie faso bia ni so. Then what's your relevance? Unkwa utimu den. Until I make a throw. Until last week, me say Bibia say. Now I know said this week, me ne penny be kwa twetwe nkomo. Police penny. Efa MTTD police penny be twetwe nkomo. Oye police ni mfaso bia ni so de odia ne so de obeji sika ma nipa ho akere no. Mfaso ni so obewu akokwa obi ankae wo. Yesie wie kei eno ano no ye wie. Ye nkae wo. Ye pese okra wo kontem. Bebia wo adwuma awom. Ye nya wo so mfaso a you are wasting your time. Eya wo. Obi aye adwuma 20-30 years mfaso bia nu a ye nya free no so. Okoya ne so okoye ye nkae no. Nhyira FM. Ena mi hu panyi bi na ye mesre. Enwumre paawo na me to aduane wo baabi. Me mbo ni din. Basa panyi no na MPP mu oye panyi paawo. E wa Ashanti region ha. Mpanyifo ni bi. Wa ye minister pen. Wa ye MP pen. No kwa etiwa obia nka no ho. Bisheni din nam say hey life wow ononkwa na eto na ade obi anka no ho moto ndi nanim soldiers nka ho because na anu bi na no ye minister bi no na soldiers ni police ni ho ahwan obi atwa no ho ahia o commande obi a nanso enra mi hu no beti ba bi sia na me wusu mitis hey life impact obi anka no ho biem ononkwa na ebeto na diane. I'm sure say nkofo na wo moto ende no kromu nim se ebie kra na no ye panyi anase no wotumi e wo Ghana ha. Then no me hwe ni din sanam say life. I wish say politicians enhu. But for privacy nti I didn't want to do but na me hwe na mo observe nam say na eya musua de. Ye nkofo bi wo ho a obeye minister ne so amanfa so. Ye boni di emfa. Obeye DC ne so amanfa so ye nkai ni biem. But obetimi akoba bi me papa otwika. Awudi sakaya ne nkrankwa so a miswa no one chairman bia no muta boni di Kwame Antwi GPRT miswa ketekete Kwame Antwi. Papa be boni din because ye ka GPRT Kwame Antwi breso impact before income. Obi bia adwuma ama wo. Oji adwuma na no adiska no. Wonim se wo hwia wo ho. Ye bia adwuma na ma wo on transe wo diska no. Boye ne basa. What car ma driver ni se onfanya adwuma na ebi nko na busua ho ne me no wa seka emfa no ho wa seka no owia wo se komode no driving na wo ye no me papa the driving na na hwe madumienu nti when they catch us wo twi car e che se ye basa me ma me o the force
and what tonwa over 45 years e dia hwe ne manyina ti wan ne catch say wo ton sa de na wontimi mfa nhwe wo ma impact oye sofo wa preach ya 30 years e dia mfa so ni nyae ma bonyankopon word ma ye adwuma 60 years mfa so bi amaso ye mu bebre ye adwuma so mfa so ni yeso impact legacy uni hwa assess yourself uni hwa die na nkrofo beka it is very important entwe manipa ni nwu ansa ompe na asema me enwu so ompe na asem nipa ni wu ansa ne eba be kire de me se Lumba a legacy enti nkrofo wra ho me hoye because onu amu no utie ni kasa onye obi a na ne wra ho onim de na wo ye onim de osema kramo ma ye de metimi a memra so ana mekọ onim a legacy Michael Jackson ofri hot sila Michael Jackson Michael Jackson Lumba ko batoda so tiase na where Nhyira fan. Dear politicians na ya manya tumi no e amonto mobo ase o me who politician because na no be 8 years me who politicians o mo ba no ma honhono o from krom ni bre and na o mix o mo mix ye kokro me free back because o pe baby akasa na no ya o 8 years me say no me share panyin am say hey emre sesa pao because panyin we no you was having ho just 1 year ago na we na motoke na wa ni e catch us say hey tonwura because minister ba tonwura mu hey ni e say me se wono anete wono to ne de na me hwe din ne nkra ne enkomo mu dia me say hey enkra nim no omunim no Nhyira fan. omunim no obetwen no agye na diane but ebi kro ye minister obi kra ne be kwa akoto special aduane e de ama no e wo ebi a hotel ane board den pa e no no ankasa si ano beton ba bia ye nyina yetimi tobi Nhyira fan. legacy is important Lumba new enti ade ba ko a me papa ka kire me ba me manim bro bi ade baako enha me kra me say envy is a disease say when you nyire wo nya wo de me I want to be the better version of me o me ni obi any competition morning show me ni obi an compete you I want to be the better version of Nana Jantuah say me ni obi wo competition ya me ho me sorry na pa say me ya de chenwe me nya de chenwe ehun hia me de hia me ye better version of me say na no no net sen metimi de bi aka ho say mentimi anya de na metimi aye metimi de aka ho better version of me enti say school na won say me ko ka ho a mekọ aka ho say me nje ba bia me wona meto aso akọ ba bi foforo it's about impact Nhyira fan. nti we dey do to us we panyin no nkofo sika no agye a oda DVL ano oda port ano oda police ano oda military ano oye minister oye DC oye president wagye sa obebie no obekọ twem kabia obi ankae o Nhyira fan. but kind the atwene kan Serac no na megu so de kan so bi wu a me de ha me ne se nipa no ne so amamfa so me se kan biem na de atu kotokum apocrypha nam na Roman Bible no Serac 10 e bia obewu bia no akai asofo no nguso ankenkan sa verse no Serac 10 from 9 to 11 or say we are only dust and ashes ye yenso any anwia. What have we got to be proud of? Our bodies decay whilst we are alive. Yet you won't pokra, ya wona mo pro. Samana near ya baba, you are near ya branch.
ne honam toso pa ne honam ena say atwintwam ye honam atwintwam o say na me ye awraba pa na me honam say won say wa ba abrewa wani matwintwam be mai first pa na wa bo pa so say ene eyi yellow man hakogan ena okono okọ fetetam abrante wo ye macho wawu okọ. A long illness puzzles the doctor. Yare kese bi wo hokra na doctor won tiasie. Even a king, even a king may be alive today and dead tomorrow. Ohine kese opanyi president bi betimi atena na e bona basu na ye partner okọ. Damre na no tiase no kokoti sa okọ. Na wu a wankasa nyoma wo eye cow wankasa nyoma wo eye dino se de wo eye nsonsono obedi unam ya ni mumua omunso bedi unam anwansna ombesisi obadi ne so be humble kakra. Oh yeah, come on. Nhyira 104.5 Nhyira 104.5